Owatandikireho enyikiriza y'omwe omukama ruhango w'obusobozi busaka asimirwa ba Canada NRM chapter abarukushanga mu Toronto Canada ahabwe birunje byakozire omukuretaho obusinge omwe hamwe n'entunguko mu Uganda. Okusima oku kuhirwa omukama ruhango w'obusobozi busaka ahambuga nkuru z'enyikiriza egi omuri Kapyemi omu town council ya Muhorro omu district ya Kagadi kandi kureserwe bamwe ari ba memba ba Canada NRM chapter bebembirwe na Jamil Kazubwe kandi award muhirwe neyetwa Global Peace and Unity Award. Bajjane bamubi amadini amalala agasaba tebasobola nakula akagali ka mulema mu COVID-19 okubusobozi bwalisa abantu okuyanja Jamil Kazubwe ajwekira ba Canada NRM chapter kandi oresoro obutumwa bwa NRM Director for Mobilization Honorable Rosemary Seninde obusobozi busaka nagira ngo obusobozi busaka akozere cyango kuretaho bumwe omu bantu otireho no kutaho businge hamwe n'entunguko mu ihanga naye twawe musabano okusiima n'okwebaza obusobozi okwagala President Museveni Mama Rosemary Seninde tubadde bakujja n'abakulu bano bwe bagudde ekyankwanzi olwaleero bali Kalanga na Sese tuli nga tusaba otusabire ekitundu ekyo kyatwalibwamu naye tukize tudde mwenaani Tata mukama obusobozi saka nimbalabisa muno okumanyisa nti President wetu Museveni namusiima habwoliwo obukoto bw'omukolire obw'obulola n'oserula akalulu kandi we n'osinga abantu boona mu kuseera akalulu mu Uganda. Obusobozi bingi nnyo naye bwe twatuddemu awatali kwetemamu tuwa awadi zino buli mwaka abazira b'eggwanga si ba NRM bokka naye abantu abakoze eby'enkizo ebiyamba eggwanga lyaffe okweyongera mu maaso. Omukugamba kwe obusobozi busaka asimira ba Canada NRM chapter abokumanya ebirunje byakolire ensi egi na munongo obusinge obumwe hamwe n'entunguko mu bantu. Kiwulira kagenzi kuliko gavumenti abandi b'Uganda abandi b'Canada ebisebo byabo by'abantu abo obushobozi ayongere yayereko kuba rukushagika President Museveni abo kuba nawe nakunda obusinge Gasha kwa Thomas tumwebaze Kagadi District.